Cukuru uyu uhingitwo kurumirira wagagu uria ukoretwo kuo thutha wa tharikira ya mishinga muthenya wa ira iratabanirio ni murutwo umwe. Kumana na tharikira riu ni kugite na wagagu muingi uria utumire aciari marute ciana ciao cukuru-ini uyu magikuwa uhotomu wa ugitiri. Wagagu manite na gukorwo ati murutwo uria uratabanirie tharikira iyo niaroragirwo ni muingi uria urari na matukuya na gugekwo aruna ake mahota guka kwirihiria. Oho OCPD wa Turukana ya ithwiro David Nyabuto ne augite ugitiri nugacirithitio muhaka-ini na oho kuga ni arananiria na honge cia ugitiri kuma Sudani ya muhuro niguo gutigirira itoire iretharire ni cikio ngono. Munini wake mubunge wa Turukana ya muhuro Daniel Nanok ni akomithitie giko kiu akiuga mihang'o ya kuhaririria mathiko ma arutwo aria marakuire ni kambiriria muthenya wa rucio kuria thirikari ira ni uteithio kuri nyumba iria irakwirirwo ni endwa ao. I want to appeal to the minister and his peers, and I want to appreciate the peers' education for he has been involved in this. He promised me that on Monday they will do something about the preparation for the burial of these 5 students. Girifotera shesheni ya Kameme TV ni geto Wanjiru wa Njuguna.